Ni vinatalchongana na timu ya Maitau misale tutan tu sale coach takatunda chimitani sababu ni vinachugani na mchimi nenda sasa tadi lea vitu satu mata Nisa bula benaka ni mata benaka tala mai nando ba kemudian ba karimba malmala nando tal nekene waswasingo binaba lebsara na vito koni ne piango sana Pacific Island Association of Non-Governmental Organization nerto vito koni tu na wasiningo ngo na ba karimba malmala era ni bukada na mata ni vangi vabanga ni kuwa enda nandewa matin tu tona tomana no ndo to boto to mital no viti tona ndewa talanga kiva rani se kapkatanga kina ena matin tu lebu New Zealand beira na ndo ngito takilabna kini matingo sewala ni tarana takadaka senga ni tarana bubale etaraira talanga nando ngito babi beira nando ngito raka kar somi kon taraki ena bonua erlaki ngito kina do sambula binaka na ndo to bulaini kireo langa mundo na bakmatal takimdo kena bonua ndo sato kina ngon gopa bimbi kim ni mai barani se dona tege buna be bang bulataki iyo bulare tango Benito Masilevu au lalain ba ipa wale usap-sabu au ngito chigo I barani se ngon au ngito chigo mai ajen na usanga itogi mai na mata sau sama ngito chigo I krono tanandewa na nonto balkau ni belum nak sal Sorvaki au garabati kon tutu ka National Operations Manager ni Fiji Rugby ni udah betul main korolawa kina kasale kami kanda ni belum nak na vale usara sara sale to sanandewa yani kina bayo pono ni bayo mbala-mbala ndombula ambul naka ngarango tomo sirama dunia ngoni ni sinu ba koro mai lumerici kama baik itu ni selanji bagi tahu juga na buku ni dari waktu beli ini kini selagi lagi. Nakabalib sara ndo sakin tabaki no wasiningo ni bakarimba malamala ndana liube sale sorbaki rele sunimbera na corona sale. Tapsote ni tubutuba isa valata wale na Fiji Rugby Union ni sa takos na bakatatambo. Benar litia ya ni boleh benar. Okla na baki ngo mi ando to na baki bimbi ve Fiji Rugby Union. Mina artigo vuti kono ndo tu sota ni skip cup ni karusa kawalo ni vulo match ka sandu na meia fikina na semifinals na ubiango no batabango ya que to angarabanga mikino na sota ni PRC quando sponsor partido no rugby na matenga ni madha ni vulo match ni utinga ya sama ngarabi na batatam sama ni meidingu ke tukina na kandondo no mi artigo no vulo match ka kina na vulo epereli bertuna na bonua ya me vakani ndala ko durmo tipo na COVID-19 kasi dua sembo na ko durmo pa kan grupo kima misava ro tunga na lawa sa tu me bana nonda matni tu batana kana sangay me evoluti watati ko na mate na COVID-19 ya kima misava ro tu sa kima mi bana ni sangay me tau tu na lawa na vida mada saud sam dolo tu na watata buvana misara kina na vakko ko ya gobernador Ben pakale-kale kawale sabata bato kana mbewa ni COVID-19 na kena ndewa na bonoli mungoro baranse na kila ni ndau kila bina kanda na bonongo ya tari kwa sarvada na mati kona balenga isargi na tolu sanga bulu bada na undol na tamata si bisar na ndrau bada na tamata ya ratu mati ya na ono ko sa bagai ya lisar juga sa ke mami ada bucungo na phase 2 ni opening da kachuge sa madaunggo sa tigabun me wataray na contact na ngon tereni na lomanindo na bula sa uchungo sa da kachuma na tereni yo se da kachuma na siyang ni rawan na contact se sember ni rawan na bipas na polo na kakit ba ya na madaunggo sa tigabun me contact sa tigabun me normal may na kakit nalako na supermarket nakakit sa tigumendor balik sa rate na sa sumay na progress juga ni kan sa wala ko sa juga na mato pinaka bikim do New Zealand dito mo ikke talanga baka balime baran siya ngono sang gawi mikin namat yo ngonongo sa bakan isang sa review sa lako tuna gitu na super
sa tiga butala na mga sauci na gitu na kalau kalau nggak tahu lebih selanjutnya ni taro na mate nangon sang gitu bumikin na bugin kan may takana lockdown Ukraine na watilo arto vador na matentu na ken na gay na mati ken saradan ko na ken na kamisa may tiga buto tolo na nang gitu rakabi na bunong ni silang Sale basi kana lockdown tapos to tinan ren do so tava kim do mandanga na bingarabian na nonda bali bola ren da batalang radon makana gitu bitu na gitu tin kalima or to na nonda ngone lewa ken nir talangan na dorbundung gitu na bi secondary school na kongklan ni ngon na may avakina na batatam edi ngu kede sarangan na nakakere do zakatu edi ngu mandanga na tirin sa nakasarang itu na orto na tigo na HQ o ya meron di training awir na dorbo na bunore tudo tigo kin karva ko tigo may na non video verto na kena coach siya ele va causar varita ko tigo ni singay matebong singay la ko duro mabagando kabungan na mo kabungan itu betul beda kaya baleta sartinga na kena nadava na progress tigo ni matemo man volvo ragabi uran pambibi urto na levito uran tikuvan na rua urto na tikuvan na hypophone esar sangat tumadanga mer di garra tikumadanga non vaku koya mo bagategir na bibunu na non revival sen bibunu ngar tikukin sar garra boton do sar tonga kavida na video sa sambil tigani na social media mer na ngwan Terbi pasi tigo mendangan na vivo no retiuki. Menda roko na lewa sa tau tigo mai. Indonesia na rasanga tigo mer maintain taga tigo na non resike pero na gonin dongi. E vida manda na non tungon enangito vitu era kontara kita kitiko na ngonongo sali. Tertu kele sara kurto na varita gitigo ya kurto ngole tiko na non to soto ni HSBC. Vida na ngoni makawar to stati ko vida tigo na dorbo to singe duru tigo may na loman ni yang out yung bago ka rakon tarekti ya asavia luto sumbutalangan na isaw ka do solitigo vira na do ito vi kema mina vingarabi bol ngi tege bunga na lockdown sa lako batatalangan na musim isaw ya kema misa indo na kay kema misa na magitikin kema sa baruta tigo belet ni seng ni dua pakaruta kan vamibi na kena la kumay na matingo kanda na vengo tu vir na dorvo dari itu so vir sarale tite so vir sarale vinga revitela buno ka vinga revitikin ando talaga na kabina kay ko tamay na napakatambo ya non revolution na dorvo nanggel Tomasi may New Zealandi bobo kilay talaga na tatar ni matinggo na COVID-19 na nanam daw tanga? Iyo, wakilay talang bali besan ko. May baka barta ko chigo na ika ortunan itu le nichi mila bitu may baka nirto sanggili sumay Vancouver, which may Vancouver 7s. Kena mga tarawaya sa vaka na lockdown ni silang. Kaya misama ni siyang tinisota sa amin ganaburo. Sama ni kaya misa dito ginamending wala kediwal. Mesar di takap sara tirin ni se na ya labangar rad bangatak kena buno rad tirin kina so sar tirin tungan orang karaj bakta ni bakta busara ni bito se indo na kabina ka kemre den esel batan kema mi mislagi sa to na lengi chimile bit ke sa chu batangan do na buno ken chu batangan do na buno may torang sa ngono sa bikin na lockdown sa tim ken dilak sa na kabina kan tim mili chuwat ken na hindi matubal nangona isang nindo na ka lawa kir na goro na bunon ra ko yang kanga saran ra takap to sangai cunga na bi baru bukan da ken ngendo zoom ko nga wango patana kira buken na management wat kira na place ne ken vital no sarang si raba sa bechu na non di duwale ko yang andre pasana bi buke se balatin ni sambo ngono ndre sara na una isang nindo na kay namat
may veira na buni management se veira na buni place na buni manra paparaw sa kaitungan ni sa ako nga virus na program kila bang arani rakaba se gana pakra ni kunera ni live itu kina ako sarang arani rakaba to mo liu talangan itu les ni itu sarami paling kelihatan amat sarate unar salam mul tal rali bangkar kali besar bagari ngononggo ranan itu place sarandi kita man kalungat angon level 2 kina na nisilang itu sabatar mi gitu terin kita may terin betul malau may nagngani na kami may sotanga balatan kami sa ditututun orang na balabu sa kami may sota tu lamalawa may nakatuwal isang tiring rami babaru tengah kami nagoro rani baru tekir bakaya mo non rela hotel merling gitu non revi kala mo bakar sarli itu bukan malasa batikan non baru tek marana gitu na so tini macetkan kap siya 90s. Navalib sar, vadam be baransiendo pakilatal nga na musunisa o Ben? Iya, nangaw na narangago gitu sa kain bosyo nga na moni chunga sela ko na chunga ba bitalo ni musunisa. Best chugro ngone, best chugo ge mami. Diga chugor to abilita. Sanjin. Yo se perinto na kay Dego se sela ko chugga na bitalo ni musunisa. Yo kalau matege ni kontragi ke wagana lockdown nangaw na songo na tereni isang natakadaka wakalawa ibaranse sa nangaw na nga na lockdown niya sa siyang aningay biso mitagi ko chiko na club na ilabok kaya din biso mitagi ko chiko na matentu manabu na sanggay may tigabungon sa andola tal na bito sa kinakakede sa tiga na tereni nang nakiri sa nang gaytondon ngaw na ngayon lagi na tereni may sa tiga buka nakatal na tamat na club sa nalistal na bisaw mi merto sa na bisaw mi takatal na tamat na club yung go sa agi may tiga tereni sa nalistal may na bisaw mi merto na club ay na bunay ka chuki na bital no kiraw ni semani sini fosta gindo na tamat sinilak nga may doon na bakatulew ame sa muso nga bandon. Nabuko ni Mbos siya nakachimbo, iko mo kautaan na mo siya dapat iko ni ofataka kinakalabo, may muso ba iko, kaya iko betay lebo, bagi mami, chiko na solid chiko may namotka, sa umi chiko nung bale, so bagi mami, baka eran limanan raw siya, lipitunan raw chiko na sa uni nung bale, yorto solid chiko na kalabo ba iko, ito nung dolo, na sa uni bale, Igora ni kauta lay tukuna berto sa sulia nga may limanan raw ngor daw sara ni marro mi kan kalabo kesa chiko na mumotoka baka tagiko igo sara ni sulia leso na motoka ni kalabo merani ertau sirta ka sona ilab na merani rekabo taliki na budget ni kalabo ngonong go ay sir chiko na kaya na economy ni baransi Sale, sabang daro na HSBC. Yan ang bakingo na Tokyo Olympics. Varitagti ko na nung dandoni bibagata Bolivia. Kisasenga ng gito medyo na Disyemba. Baka sabi nagatokan na Oceania Bubble. Sot-sotan ng gito labi tutal nga na makimeran na burimay yan ng unong medyo na Disyemba. Tapos sa tuwa na Fiji Rugby Union. Kinanon the coach ni Sevens. Meron na baka itabito kinanon tungon ni. Medyo ba yan na sot-sotan tarap. Ina kaliti oklan negay tigabuti ko na lockdown ko na nakakirin ko sa kartuba itu takati ko na orto na veles ni lebi orto na numiti ko na naman na kan dola talin na border na lomonda kan ibulo mese ibulo chile chulay dia anak na sa manitos di ko na matingo sa manibo bunakina na kana sa songo sarangan HSBC series na bago ya kalau mani ton kinavana bulan na kena vengo tunigit onda ni viva tabuli ni lebi tu boss tipo ko ta kero to no kuchis tenis ki pakap keto zoom meeting tu ngamen na vol na sa katulum be ni boss na madaw go sing tu shit
non reviste mati bunga na vi ni vi ma rumbe ma tulur tu vitano tipo kira na coach skeve spaka parindir to no walu na yune kati gone skipa kap na bunongo mesa ngeli na ngone karigiti tigone leavit misa sengo ngone nindon na bunu esar na gitu ya sati wuti na mada sauti na mada ngo ni sati wutan leteri ni sarte wuteri ni tiko na leavit ina ve yunen ka ngolek vir sana ve yunen karlewe na pata ki to na tibi suwa ndar lang sarto gitu tigo sarto trinity wona timi suwa sebu mo tra dangi ke rona tadina ro sa trinity wona timi nandronga o mboti tu sa ro invite timi wona timi nande na sok na timi asau ya ibita na kasa busi tipo kasa rating matlanga yura na ve yunen karaba ni na tatalanga non da siriki ma yura na ngone rangiti na lebi tu mermo mai dauti ko non revitin ya banga na itu men valvo ko sa kumbali turtun na daw gitu lebi ya verto na non to tinikalima sale skipa sa andana marau ni sandende ndang gisar gitu da sa redi sartunga na nondaunge na kena sarabi nang gitungo en bulongo me bakantu sa bakan ditaka na Fiji Rugby Union daba na itu membletira nando sarang gitu rasa sarti kumena bakarimba mala-mala na bito ko ni piango bandi tak talaman tabir na timerua kena tikni singa bulongo chulai mendana na makikina na na tiuti reski panika rusul kali bani chulai no sabar tabor ngana matin sarana vaku koyang satu lagi sara me fa mandanga na masa o merau ni rotereni sara vaku koyang kina ni berni tigibu na matin rau ni ani karusul kali bani chulai iya na matin rau ni gor ko tigibu mandanga li orto na skip ya erau na soto saranga li usuwa mateke nandronga ya na kita tigu melawang kasta vista utalenga na itu ni gitu ko ya na bingo na kede ni ko to na febra na bingo na kede gitu kina na nonarara na ko mo bilo me vakani tambi ni febra na nandronga ni gimatay ni boleh sarung gitu sarana matay ni raw ni sa matay saranga ni boleh yan dakilati ko rongo ruwa final na next and skip a cup karuna gitu talti runa timi buru wala na gitu mo ya sa matay lutok me kausaba ni takotiti ko kalina sok sana gitu mo ivana timi ni sao kino lutok o nandi metasiri tele ya nakini kega artu sana sota tipo na matay raw na gitu talti ko akin no irana gitu tigo mi valangi karasa tigo boli na nonda bunu karasa me netu na lockdown Tomasi onia dorbo ni takini timini New Zealand na donangona sama ilante pengori na itu tuni bibakta bulivi nyona numalio solanga mai na timini nonto bunua na timi bitu na baka salah apa rauni na tukuna bira nando gitu ni biti sar tumai talangan na dorbo lewena na bikalawe biti rambini tunggo nintende tu mai na kena sengasar ni mo doko na tireni wale daba ni tireni mera nambo bakaya ngataka semera dakaba mera ni totolo dagi kina nonra tombo kele stale na itu bagini ango katubir ni berna corona gena kala ni sa cikum bana ngandi rena train rongo ren daba ni vir me rasulia sona program na muria kila akai dindi kitu warchike na nakalala iko menda vaevor me vava na menda ni gitu kan wabina karena na kitchen pass na basics ni gitu maka sabar takau cuko orang na itawati den na kena banget kena na polo merna pipa strike vale na kalau indar ni vaevor me ngon ndanga ni songo ni batika na vale ni kini kakuni vamberikan dan kena sangai ini waktu tu kina raga wata wacin berarti nilangka cukup na sini nada ragabi na kita matean dua kita lakukan kelan dua kali waktu evan bimbit gitu ni selanjutnya ngono na skill sengani gitu waktu kena raga orang na program musawa kau ini wir oke lah we kena wir dengan gitu kendon bangan ako na itu na kaya baka nga siya nga cuni gitu yan ang balambal yung monopakarote gitu nga monoparong gitu tal
Biasa sangan gitu ya baru tiga coba misal ngamen akai mau sabar tu mau na lewat aja mana cina kabang on lewat itu pakai itu Ben bala buni lockdown mai sanagori bikim do nangoni ni toke bo do nangono do baru tak mo do bingan dibikina Oti suti manda nangoni toke do bebola katito mai baran siangori na kana mbere nang gutogi mai na mata sa na puno chugi na via lipsar na nonton tokani kaibicha kami berbekal ando chungana ya uwa mai be semi o seta bategi rabai o tope nambo o ropa tiratu imamia soto tawa semana lockdownnya imamia tampu juga bitu sagi ya kami bitu sagi juga lai sol chunga bi ko ndo andro kilomita mo andre bagin ko nando andro kilomita ke mi dala chugi na ke mi bengan dil chugi mi lay da chuga sosial gon mi bakan cita singa chuga tren raw sar bi mi leb chuga singa ni mi talno ke mi ambau ndo na kabina talanga utamina coronavirus bi mi ke na ele bunanga una ke mi talno tag ke na bulan ni o chilang kitora Dia milai ndambe ngwele tabitu shanganindo na bakana nanu ningito na bimadawa ngalal sarpunga na bakasama shangan nanu machuko na tereni chake memi lebu na ngau na kemi vital no takasar chunga na kena baru tagi chunga bulan ni o chinang gitora sando na ka binaka kemi reda ni kautamay na kango wiki Nak nabali usara sale tin kalima tuwarak tingo na madala ni bagay tabi ni biti and 6 nations chapan talngarong odi ni naukatkina mo niamba kingo tu badabon do sana budo koto na tikinango sale Una liti okla ni senge ro dada buka buka tigo mai na itu tunggur ya be kira naman ya din sanan duan na taman ni kalau mataliw be Fiji rugby no ka kina virtual no da matatim kira naman ni indina kasali ro ba kana sa kelas arto na tu wala tigo na orto na tim ni la bele silisi ni flank Fiji wayana kena sanga imba kami kira kaya sana naman indun Esar na tagin benga reso ko resar tigo nga may Europe resar tigo na en area kunya bari talatibili kaya pakasa naman induan Pacific Bab ya sana bang tagin nga na tigo na New Zealand Australia batigivit karena makta na tim ni viti na kaya doon na soto-spot na Southern Hemisphere ya diba ka bari talatibo sa dada bugo tigo na itugo ndaro kena manindu na kena bibakan dita ke wambutan na nagkikilata lang na nabibulong nabitan na singa sa ating matam. Berangani tapa nanon tu vital no Tomasi nangandrep mo na barita kan do na kararamba bir na sar ting may na bakarimba malmala na be say burbura lebu bir sar ting mengo sara mata takawati na timni New Zealand rangon ito ke lebu tal ngar sar ting mengo sama mata takawati na timni biti era tunggo na non da benua bosan bibakan dita ki Ninda santo ni tinggo na bosa papalain kapag kay na new normal. And itu badapa pakataka sena gitoraka ni barita kamanta may endo na bosa libi badita kibira. Kaya sar na siya mating may nawas ningon ko. Nakakila ni ngonan rin dalag buruma kila ni dona barita ke barita cui ke weekend na ngon itu ke oken dan susuma yang da tumbur daga may nasyanga. Okila ni uno da bosan itu gina. Nandren tanah lagu rumah, gue donang boleh le weekend. Kelani donang onong gue entana baka lagi kende kini region okenda. Berarti ni waktu bulan weekend lagu rumah somba karena asing nonton raka. So sarana somba karena Elia sono linggu vale se nabugi mate se na weekend lagu rumah. Kelani kami bintang nunggu mendana be ready panga pakai kenda da be ready pa matu wale ba bio kani na be wonu panga tikin klani mendana do bitar ba semua oklan kan dalag guru ma pakan dita kani men coach kenda ba batamay ba bola kana nan di kliken de be kle ba bio kani nakian batakan nan sulan nangalal be reso ko
era na vitamba na rdi taraki na baka bir nang gitu nan da vitoko ni vera ngon sala barangan da be upe dan tentu re rimbanga kelan ni nambangan na kale bu meguli nambul ni re di na non de upe kelan da kleten ken itu tapondanga Varanise. Bagi mami ngana cukup lige, bagi mami kesar na kayu samu sigi mami juga. Nawa bina kan ni dia ni mai tarik mami sarbata na tarana pa dasar na pun na matingon na budong. Ya mami pagi latu na koko ni masu. Ngol itu main untuk wanua biar na tumbu andau di bitoko ni. Raugi na me siangan itu bagi mami na tauke. Yang gitu juga. Metari ko na matingo kali bukin na babi na binaka be gem ni kelsar na daw to ko na chuko na gitara ka bibi gem na chuko wala ni ke ndo talanga nakka ko tamay na matingo bigen da ndo nakabi na kay ko tamay na pakabubali ni kena songo na pila ko yaki rawgi na menda chuko ibale nda salig tungan ng una siya nga tugin niya tamay na matingo salig tungan na toso kebakali ngwele tabi ng bula baka matubali. Doon nagkaiko tamay na matingo bakali weekend dali sugin na bubali. Raugi namin tabi talnoa dari dali sunang bula ni bubali. Ukilaya doon na kali ko tamatingo bigan. Kena yo chochi nga gitu sa baka nyo nibina juga di ba usibi be berto na nonda durbo baka baraw chugo na liabitu sa baka nyo nibina talcho nga no na timio may tao. Misalnya itu tantu, salay coach takatunda chimitani. Sahabat ini benar juga di dalam cibi. Ya ada satu tadi leab itu satu ibatan. Benar. Navale sarben sale reunion ni bakota na vital nongo. Iya benar vale bonito toko na roro na nonro madala na turang ero ben agi na be anita. Weekend talanga ibi tingo indo nangono talanga nindu indike weekend bagati weekend ni basala ko rumah main na tullo bulle sabarita sarrobarita tulungan irua ikut kikenda lesu saranga kino nonton duwin buwal na lutu mga vale na vitalan noa Ricky Mamina to turanga sandambau tabutali di sini kau rumah kan gino sono matilindalo sono kavi me rautu nimbo ndava kanit via indona kavina kota mai se kwano nonton duwin ke weekend bakati kikenda sendala ko tiwe nangono na may sabi kina na nanda yang duwing karabi na bulon tabi yung karabi kina na sabi sa nanonood ito endo rongo na kalun endo bunito na kay so nangono endo viva ka buli dito may na kalun na bingon isa lebu niso kando rir na nalong nito wana hula sa dalawang turmo ya satu talang na banyo dito di raw na turang edro na itabin di sa raw di kadipin so nagkaraba pa pinakinom sa ngoloma kaya sa artuyan na lewi viti vikem roka saki mami vagan ni bina kataltunga bere kede nan daung gitu nan tabulu akir tigo nan tabulu akir na tuna biasa iburo Na vale usaran na wasan ni bagan tita ki totoka mai daba kina nonto wasan ngon ni bakarim pamalmala kasa todo taltinga na bakan ni binakan di kampani kabito konya na wasan ngon na piango vikem doa ndua na nonda volleyball Fiji Rugby Union be Mr. Sale Sorvaki Thomas Idama na ndarbi bagtabulivi ni timini New Zealand bu ni takati ko levo na poindi me koli bu kekina timini viti kabakatala kina ve ben mas levo mai baranse dobera non da dorbo sala kirawa kasar bagabina kaya non lengito en kalabo mai baranse kalau ngata sakati ko na non du isa sanga na turanga na vale butau nakabali sa kemarin na baka vina kalib sara berto na non to bulangi nanon to soli non to ngona merton mai baka itabi na baka vina katala kini songo kabito ko nitiko na baka rimba malmala na piango sa na Pacific Island Association of Non-Governmental Organization pito ko nitiko uasin ngonongo nitaki niya talitaka na itagtaki kabe baka ramataki na orto na dong gito doni be bota bulivi New Zealand kenan doni be grabe na volleyball Fiji Rugby Union non to bunwa kalongat sakati ko ng bula Meda manawas ningono katarava ni Samuel Demanda.